Abushan Shloma Kasia Era Crouch Nim. Amen. Now, Iramona maybe. And I see the mantle. Say, a free crouch in the toffee. My mantle 90 million to be action. Hallelujah. I have seen it. May your soul rest in peace. Oh, yeah, legend. May the Lord give you a good rest. Amen. Papa no nyinipa masaka esiso montwe sa ayi we sei amufanto ada papa nyame fasa ma ada papa ne beto fom nsuo beto 3 days but monjo tonto nsuo beto 3 days baby amode ne be hye no asase be dwa fasa baby nsuo nka ajaguraja me na make a plane and Dino and my babo me na make a plane asama wo nsuo beto na miensa 3 days solid monjo tonto solid dentia yes and I was an master na number came to me no say baby me dan ano what time the baby ano man do open the gate na bi te do open no so ni esi no Ghana fraction papa J dan wey ayeko Joseph so o ma wi o mo penti wey ayeko Joseph so o ma wi o mo penti na o mo ye papa Joseph ne birthday o mo fana ka chem say papa no ne ompie obi ani so ompie but ompie so ompie na is off of the stage now heaven and the earth are looking for another stages. Take it or leave it. True. So when Piena the stage I am empty. Assembly American and then true. The man who is leading the stage is the star of Africa. People must get ready to occupy that stage. We have number stage, just of stage, so many stages. So when Piena the stage I am empty. Take it or leave it. Assembly American and then true. I am seeing something. Abushan Shloma Kasia Era Crouch Nim. Amen. Now, Iramona maybe. And I see the mantle. Say, a free crouch in the toffee. My mantle 90 million to be action. Hallelujah. I have seen it. May your soul rest in peace. Oh, yeah, legend. May the Lord give you a good rest. Amen. I have seen it. Praise the Lord. I am going to pray for you, men of God. Amen. Papa no nyinipa masaka esiso montwe sa ayi we sei amufanto ada papa nyame fasa ma ada papa ne beto fom nsuo beto 3 days but monjo tonto and then 3 days nsuo beto 3 days baby amode ne be hye no asase be dwa fasa baby nsuo nka ajaguraja me na make a plane and Dino and my babo me na make a plane asama wo nsuo beto na miensa 3 days solid monjo tonto solid dentia oyesu obi obageza apostle ni pebia ni pana gwisa onye ni spirit obi obewuza papa ni pebia na gwisa sa for your spirit onye ni papa my size now nsuo beto 3 days 3 days na chikwa nsuo to na wiampie aza suku kusuku ku asie no good no nso papa na to na baby amode ne be hye no obekirem se munsie no no kwase me ha de wiampie mode ne hye pe asase na mode da hye wo no se mode be si wo se mode be hye fo mo e be dwa tie eno adwa obi o kwakosa na tie ni bibia no problem bi obi e be solve and the be some memorial grounds na be some holy grounds no nipa reading ni dwira no onye nipa take it from me who say case the case is playing yes and I was an master na number came to me no say baby me dan ano what time the baby ano man do open the gate na bi te do open no so ni esi no Ghana fraction papa J dan wey ayeko Joseph so o ma wi o mo penti wey ayeko Joseph
so o ma wi o mo paint ene na o mo ye papa ko Joseph ne birthday o mo fana ka chem say papa no ne ompie obi enim say ompie but ompie so ompie na he's off of the stage now. Heaven and the earth are looking for another stages. Take it or leave it. True. So ompie na the stage are empty. Assembly American and then true. The man who is leaving the stage is the star of Africa. And people must get ready to occupy that stage. We have number stage, Joseph stage, so many stages. So when Piena, the stage are empty, take it or leave it. Assembly American and then true. God of 1%. On my way, you know, dear, how am I now? I'm recording. Because we are recording the camera in a video. Meshumagana penny for. Meshumagana penny for. Meshumagana penny for. So on my way, you perceive who the how am I now? That's all my debate here. I can't black up the Bina Postal Doctor Kantanka. I will go down the point. Yes. Of my own beautiful. There is a secret person. I will not make your man for. There's some said, and let you be a young farmer. But keep your message, for 24 years. It is our company, John Dramani Mahama. I pass on your name. I should hear Patana. No, my year. I will go to the picture. I'm upon a day one of my friend. On my look at the selection. If you have a daddy, I don't know if you have a pack of money, and we are unity. It's also never to me. I can't say, oh, my, yeah, you'll be dear. There's a one anymore. I'm much of I'm going to say, I'm son of the swimming and say, and yes, our mind will be probably followed. This is performance. Adentina epepi ukasa ukasa Ghana mpanifunku Apostle Joseph wo so ye uani ali ma me ka se mi chiro me kura na me de ba betudwa waka me obi a wo access to papa no mo me mpese me ko no minimu kwan bia se ali wo kwaji dai wo ali me kwaji tumi okotape no enya me kotape me kwaji tumi ko ba bia papa ni nyini ko na nche rade beto ne sha afre anya se me hye nkom so be wu mu ntie ne mo antwema no ansi bone because ba bia wo nyini ko no sabe waye pani ebile bi obi a twa 10 years 15 years kwa kan ho a sabe obeja ye mrante waye den ba ye nhwema woluma mfa ne manko ali oluma se onya me video a me ba me se de onyina de wodam de shep ba bia asesama me na wo ko ajamate na wo konwam na ma hwe akire ali papa na radio ama no tumi me se eda radio beto ne nsa frɛ ye papa Apostle Joseph Ghana nyina begina din na nyankonton beto afa wiem frapoye akwakosia na afo bibia ntimi nsesa nkom hye weda papa ni kura tumi we demigod half spirit half woman so Apostle Joseph man or woman what's a half spirit half man sorry say Apostle Joseph eso obeka de Ghana nye ebema Ghana ye Ghana be ye from dano mbetie no ai Ali mbaja say me so mako me ntimi nkyere because this is not the first time coming. Oh, my come more than 15 times. No picture boy so them. Once Apostle Joseph for the picture boy so them. Me nko na nim da me hia ne da ba ma hia ne da. Unko na nim da won hia ne da ba ma hia ne da. O ye sunsun akola bone pa. Ma hia ne da kire say Ali akonwa wote so no. Se Ghana de ani die be ma Ali me see yan generation me prophet roja me ti wani mu. Awurade be fa me so aresi prophetic office wo Ghana ha. Say yesi mu adifo yenyi adifo ni a me megina wonyame enem ali sebe se kwatu mponi ede bekwa ye mfa me ko Awurade se me nka me bo odin aka fa me ko ne mo me kama anya mfia ye mfa me ntum me demu wa me pia ba bonten ba me se Awurade be fa me so ebi mo ye bi ko ya papa no mpanifo ni nyina be ye bi ko ya papa osu be mpom nyina be ye bi ba de na ye nso ya ba because osi me hwe gu munante mabunu so eni mabunu so ye generation ni ye be hye nkom ali onye nkom hye ni abra wager city
Onyini pakan. Oyo say owo sunsum owo bayi ode yesunsum nyuma. Kantanka ye dey. Oyo oguta sunsum di ono otewa. O atwa no ho ahia oye sunsum. Osaye databuru a. Ti no se ni sunsum ye mra. Ni nia otimi bua no na oye sunsum otimi bua no tiro free Mali na eba. A sunsum e wa Africa na ye mienu pe. Ba ko wo Ghana, ba ko wo Mali. Di se Kantanka sunsum ye mra. Tiro no free Mali na betimi aboa no aba beboa no. Mali ni no nso no kuta wo wa o mo so yakese. On betimi de atwa no ho ayede. Yankopon wo ho no wo nso ye de. Wo ye sunsum kase. Nto nipa bi a wo so da ye hu wo no. Fese okuta bibi. Mimi ye sunsum, mimi ye tumi. Ya papa Kantanka ya nso no mu ye. Ode ba ye ni nyina no. Obeja ha ye de. Akwa ye nya so mfaso. On say about Pokuta Bible national. Oko na so personal for the Bayama, Bible so the Bayama. Ana mensu ye bisunsu munyuma. Na me hwese na papa bra wa bebo. Sunsu ma besi ni so wo kwa. Why ni bedi nati. O de sunsu mu ni ma ne ba bema no. Ana bema na nso mu yi. Oso no hwei. Ana bema na ntimi. Ana oji firi ni nsam. Ana sunsu mu sa de koma oba no. Na so oba ni ntimi nya adwuma. Bema no ne betimi. Enti se bema ni tie me. Bema ne ma mi tie me. Bema na busuafo tie me a. Omo kodwa atoa. Omo mpapani a betimi agya atoa na opapa no betimi ahome aguso ate ase na ode saa che na saa ma no nya saa opa ne wu a do betimi aye adwuma no ebe ye de nya saa nso a te ye ko hwe na busua mo hwe ne manum saa tusu foforo e de ma no bi se wo yesunsum okokora ese ye som no ese ye tra ne na ase e de ma ado asafo a ontimi nya adwuma be ma ne betimi na so kekan ya ba no afei na nani aba no ho so na so nam se yesunsum ni awura firi ne nsa no tire nkotoje kofom tire sunsun nyuma kofom tire chaw pa kosoro no so na betimi aye papa na adwuma so obi